Danas treba ono odraditi. Uzme zakačim. Doće jedan čovjek, zvao je da kupi janje. Hoće da bude janje teško da 25-30 kila. To ne je švercar? On nije švercar, ovo ti je otmen jedan gospodin. Ajme toga, to je taj. Kada da snizi cijenu na sve načine. Da. Nešto, ne znam, vidit ćemo, pogađat ćemo se. Otići ja dolje da vidim to. Baš me zanima, to je muljato žeški. Ajde. Ovdje ja vidjeti janje da vidim. Koji da izaberem sad? Šta ćemo mi, a? Moj bekani, izaći ćeš ove godine nastradati. On neće tebe, ti ćeš za sjemena. Vidit ćemo, jebi ga. Ajde druže, kad moja mečka ovdje kako će ja izaći, au fuj šta govna od ovci, au fuj ko to može jesti. Gdje je onaj sad, joj, fuj, bog joj, gdje ljudi se mogu živjeti ko staklenika, nije u autu. Samo mes imaš kup, nema lako video. Svakakvi su dolazi, ali ovo je nešto novo. O, gazda, kako si, evo. Šta će, ne mogu mi Mercedesom izaći, moja mečka. Šteta za menču. Zdravo, Slavoljub. Gornje rekace, kod Han Kola gore. Da, prema Bosni. Stanko Boroviša, Slavička Donja. A, gdje je to? Ovdje. Aha. Zanimljivo mjesto, koliko imate kuće? Pa imamo, eto. Imate, jednu. Aha. Vidim ovdje baviš, radiš se, a? Pa eto, uzo redam, ova drvaš sam pocijepan. Aha, ti cijepo sam, jel? Pa cijepo sam i ja. Da. Odlično. Ima taman kod mene 20 metara drveta, znaš kako, nema vrža, sve ekstra ovako, udariš on sam, četvrti se. Ja neki dan iscijepo 15 metara za 2 sata. Znam, pa dobro je to za rad dnevnicu 50 maraka. Da, ekstra, kod nas to 15 eura može znači ekstra, to ćeš dati da jedeš. Šta 50 maraka? Kod nas to ide 15 eura, znači ekstra, dobiješ hrani, znači gazda ti izgotivi ekstra, znači. A šta ide bez ručka inače, jel? Pa inače, ali ovako mi koji smo bolji malo, mi iz Austrije nećemo, mi da naš radnik umre prije nego što odradi. Jeste. Nego što si došao da će? A pa ovako, znate kako idu ove slave sad, pa moja jedna među njima, pa da želim da se proslavim lijepo. Došao sam biti neki rakije, ako imaš. Ima, to je odlično, vidiš, to je već plus za tebe, možda dobiješ i 20 eura. Onda dole imam, vidio sam dole govuna ova neka po putu. To su inače brabovnice, od ovaca. A, vidiš što se sve naučio kod vas. Jeste vi znate, slakača. Ajde vidimo prvo mi rakiju, pa onda kasnije ćemo ovo. Znaš, ajde možda dobiješ i 20 eura, ajde. Lijepo je ovdje kod tebe, sad šta ti ide? Znaš kako, ja ti imam dvoje djeci, moj sin i čerka, Bela čerka, ona voli kuruzu. Bela? Ja. Ona voli kuruzu, mogu ti malo zapakovati. Mene se krmača zove Bela. Mogu ti malo zapakovati, ona to baš voli, je vidiš. Imaš ti dosta ovdje, vidi ti, to je svaka čast, šta ti je ovo? To ti je gospodine kuruz. Koliko on ide ovdje? Ide 100 maraka reći. 100 maraka reći? Mogu s ti meni jednu treću baciti, šta fali? Šta hoćeš još gratis uz rakiju jedan na to? Šta fali? Nisam ja ovdje došao da ja uprosim. Ne, molim lijepo, mi smo ljudi koji fini, mi ćemo vama pomoći. Ja kad vidim svog Srbina ovdje, ili nebitno koga, sa Balkana, ja hoću njemu pomognem. Hoćeš? On ako nema, ja ćem pomoći, ja ćem sve uraditi. Nismo mi taki. Mogu smo jednu vreću dobaciti, kod nas je tamo 100 eura ovo. Mogu, stvarno, ali ja vama da te pomoći, ali ja kad dođem, ja ću kupati sve što trebaš. Hoćeš i luka da spakujem? Mogu, imaš crvenu? Imam, vidiš. Odlično, a bijelog? Ne valja razdvajati u jelu. Ne valja, šta ćeš? Moj sin Hans, ja ženio njegovu mamu, ona bila lijepa, dobar je u momak, on ima svega, ja njemu svega kupim, ali nismo imali ove godine luka nikako, pa sad imamo svega. Da, ali samo nemamo luka, daj nam malo luka, ćemo ekstra. Nije, vi uzmiš ti bolje malo glavci. Bolje, ja? On voli, to nije do mene, ne bi ali on voli.
Hvala puno. Vidiš ovaj podrum, to je moj šača sve ručno prokopalo. Vidi se. I ručno smo materisali sve ono. A tu se kod nas čuva na ljepšem mjestu, malo bolje. Znaš šta, imam ja mašina koji tebe mogu napraviti, mogu ja jer to... Nemoj ja, ozbiljno. Da, mogu ja tebi to, ako imaš. Mislim, neće ja na tebi zaradit nikad. Nego imam, evo, ovdje bi burad. Aha, lijepo, imaš ti dosta tu imaš ti rakije. Koliko je na tebi, pošto meni treba 10 litara. Pa mislim, rakija je dobra, mi to prodajemo 19 gradi po 10 maraka. Odlično, ne može biti to 10 ekstra, znači. 10 maraka je 10 litara, ekstra, uzet ću, mogu sam uzeti 20 litara. Ne, po litr 10 maraka, to je prodavamo 10... 10 maraka litra? Da. Skupo. Pa šta? Ali ja sam, kod komšije, za nije to bilo 5 maraka. Kad, u mjesecu u Limburgu, jel? Ne. Kad je bilo 5 maraka? Ono bilo, tu on kaže da je bilo to sad pala cijena. Da bi da te dam jednu flašu da ti probaš, jel? Pa može jedna flaša od litru i pol, može. Imam ovu od litru staklenu. Može te dvije ako hoćeš želiti. Da probam to kod kuće pa ću ja doći da kupim više. Može i to, nije to problem. To je ekstra. Ako imaš neku drvenu burcu, nešto, mogu si u njega nasut nešto. Naprimjer ono tamo, vidite. Da. Moram uzeti dublji Aha. Ali dobro, izvadi lijepe rakije, jedne, 2 litru i pol, ne bitno. Ja to probam, bolj plaća to tebi, ne brini se ti, nikom ja nisam nešto dužan. Je lijepo. Lijepa rakija, mirši, osjeća, Jaka. Čekaj. Jaka. Dobra za 6 maraka, dobra. A možeš ti nju prodati za 5 minuta. Može. Dobar su ti domaći, vidim ja po tebi, to imaš ti krompira, imaš vidim i jaja, ti imaš ti svega, ali koliko ti je rakija? 10 maraka. Aha, opet 10 maraka, a šta fali 5 maraka? Kupio bi ja i više. Ne bi da ti dam džaba tu. Pa nije znaš kako od džabe, nego moj djed, dobra priča. Nije mislim priča, to je istinito. I on bio držao ovo tako rakije. Prodavao je za 4 marke. Zajedno sa janetom. Za 4 veliš, a? Da, zajedno sa janetom. On kad je držao rakiju, tako je, imali smo mi na tone, lijepo jaje. Na tone smo mi imali. I on je prodavao po 4 marke. Po 4 marke. Zajedno sa janetom. Bravo, za djeda. A on je bio dobar čovjek. Da. Znaš ti kako se to njemu vratilo? Sad sam ja njegov sin u Austriji, to je sve zbog toga. Znaš, moraš biti dobar prema ljudima. Idemo mi da ti vidiš dolje janje sebi. Može, to meni treba hogla, ovo smo riješili. A vidi, lijepi prasića imaš. Imam. Pošto su to? Lijep si, moram priznati. Džaba, brat. Ne, treba ovaki jednih od 20. Imaš i od 30, može. Može, džaba sve. Može, ekstra, evo, sve kod nas jeftino ovdje. Jeftino, možeš uzeti i krmač pa se napravi kako hoćeš, znaš. Ekstra. Samo ti morat ćeš mi prevesti, može? Može sve. Ekstra, uvijek. Mogu i zaklad sve. I koliko je, Jani, kod tebe? 6 maraka. Čeka! Maraka. To čoče, pa 6 maraka, ja sam bio neki dan... Gdje sad ta? Vamo, bilo je preko brda odmah. Borković, dole, kako se zove, nego nija. Dobar čovjek, pošten, lijep. Kaže u meni, ima, Janje, znaš kako, 4 marke, ubilo se i ima put do štale isto. Ali 4 marke, znaš kako kaže. Pa što nisi kupio kod njega onda? Tebe, ti spolji, ovako valjda. A znaš kako on cijeni lijepo? 4 marke. Alina Bože. Šta kao, neš uđeš, jel? Ne mogu, bruda, vidiš nove patike, Nike iz Austrije. Dobro. Platio 160 eura. Kupljen u Austriji, nije to ovdje kod nas, je to kod nas. A da te pitam za Janje, ja sam bio gore u Rekavcama u selu isto. Dobar čovjek iz Austrije, samo moj kolega radi. Kaže ima isto prodat za 4 marke. 4 marke, za 4 marke. 4 marke. Da, 4 marke, samo nije on tu, zato bi ja ne kupio. Mislim, kupit ću ja od tebe, neće od njega, ali 4 marke. Marke. 4 marke. Šta 4 marke već tu? 4 marke ekstra. Šta je bilo, čekaj, Šta je bilo? Kako, pa ne češ 6 marke, 4 marke ekstra. Četiri marke! Ajme da ne samo 0,5 rakije ostavljam gore. Super, talama. Sve u cijeli život se mučite. O Bože, sačuvaj sa klon. Gazda!
Mađa, ako nije problem, 1,5 litre rakije, dvoje je ostala gore. Evo ruka, 4 marke, šta fali? Tu, bravo!